Uskrsní Blagdany se blíže. Sníme nám i proljeće stiže. Kako znamo da dolazi proljeće? Tako što sunce postaje sve veće. Snijeg oboji u zelenu bijeg. Na grane listića stavi, pojave se mali mravi. Zakvrkućući se zmije stave nenic. Na livadi zamiše svijeće i tada s nama došlo je proljeće. Kad stigne proljeće, stigne i uskrsno slaveje. Bićemo veseli cijeli dan, jer je Uskrs potreban. Crkva će za Uskrs donijeti nam jaja s puno preslikača i proljetnog sjaja. Piće čokolada i razni sitnica, lopta za dječake, djevojčici kolica. Jaja ćemo šarati svoju maštu na njima ispuniti. Košara je puna jaja, raznih boja, krasnog sjaja. Na stolu je čak i smeće, a okolo mnogo sveća. Šunka, kruh i oranjača iz crkve se kući vraća. I voda drugi tjesto, na Uskrs se jede často. Mi chcemo djeca sikom i veselom našom vikom. Navaliti na slatkiše, na kolače još i više. Govore da sutra dan je najljepši, jer ode gore k Bogu Sin Boží. Iza nas moje se da sutra bude najljepše. Uskrs je, a ja sam presretna. Uskrs je darna od Boga. Od svih nas u Hrvatskoj školi želimo vam sretan, blagoslovljen Uskrs.